babeshongwe namake shongwe ngoKristu ngiyanibingelela ubuholi bonke ngoKristu ngiyabingelela makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu ubaba wethu nasenkosini yethu Jesu Kristu indlu yonke ngiyayibingelela izwi elesibili elashiwo uJesu esiphambanweni ncwadi yethu uLuka wamashumi 23 sithole ivesi elamashumi 43 wathi kuso ngeqinisile ngithi kuwe namuhla uza kuba nami eparadise bengibizele lokho ukuthi nje ngizosho izwi elesibili elasho uJesu esiphambanweni bekumele ukuthi manje babesho aje ngabe manje ngiyehla ngihlala phansi izwi elesibili lasho uJesu ngilo ngosileli kodwa ngenxa yama system ala ekhaya sekumele ukuthi ngilobole lelizwi leli ukuthi kuthiwani la kodwa ngihamba ngama systems ala ekhaya eriver siyabonga baba mshongo ake ngihlehle nje ngoba kuvuka umbuzo la ukuthi abanjani abazoya eparadise la ake sibuke iverse khona la kuLuka evesini elika 39 njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi wena awusiye uKristu na zisindise kanye nathi ama system angenza ukuthi ngihlehle kancane ngize la ku39 igama elithi iselelesi angiqali kulizwa la kuLuka ni okay uma sifunda iNew Testament ngesikhathi esisodwa sifunda neOld Testament ngoba iNew Testament ibikade ifihlwe kuOld Testament bese kuthi iOld Testament imbulwe kahle la kuNew Testament igama lesilele noma kuthiwa isilelesi ngaphinde ngalizwa futhi ngoJesu angakafiki la uthi kahleni bafowethu kahleni ngiyekeni ngoba ufuna kugqosekwe ibhalo ezithi ngabalwa kanye nezelelesi igama elithi iselelesi akusilo igama lale igebengu le mawungaya emakhaya kubo uzofika uwathole amagama alelelesi uma kuthiwa nje
iselelesi igama elatholakala kuhanjwe endleleni ukuthi lo wenza okubi wasebizwa kuthiwa iselelesi. Uma ngifunda la kunegama elithi samhlambalaza. Hayi ile gama ngiyaliyeka lelo ukuthi samhlambalaza, ngiyaliyeka. Ngibheka ukuthi emva kokuhlambalaza akukho yini okuright okushiwo yilesigebengu na noma okushiwo yilesilelesi. Mangafaka umbuzo la endlini nje manje ungezwa nje la, hayi ngapha nedla ngibuza ukuthi ubani igama elika Jesu? uJesu ngathi uyezwa ke manje. Umuntu isigebengu, umuntu wangaphandle ukhuluma izindaba zasendlini uthi wena uKristu wena. Number 2 uthi ngiyazi ukuthi wena uyasindisa wena. Hayi ngifuna ukulobola le nkulumo le. Abantwana basendlini abamazi Jesu ukuthi ngubani igama lakhe ni. Uze umuntu esukuma athi ngiyanibingelela egameni elika Jesu, ungathi ngafaka umbuzo ukuthi ngubani igama lakhe Nkosi, dlamini sitshele ukuthi ngubani nganze igama la Jesu. Amen. Uma omunye la phakathi wenu ehlambalaza, suka kule igama lokuhlambalaza. Bheka ukuthi akukho yini okuhle kule sentence leyo na. Sesiyathola ukuthi kukhona okuhle. Igama la Jesu ngubani? uKristu. Number 2 uJesu wenzani? Uyasindisa. Nanjoba wena nje ukhuzwa imihla namalanga nje kodwa Jesu ngapho usitshela ukuthi uJesu uyasindisa. Ndiyani inkinga ke le, seyinkinga ke le, leyo seyinkinga. Lo ngapha angazi ukuthi lapha esiphambanweni yimuphi lo owahlambalaza Jesu, angazi ukuthi umuphi kodwa nje lo ngapha ake ngisho njalo, lo ngapha usukela Jesu uyamsukela. uJesu uma lapha esiphambanweni wayebasa umlilo. uJesu wayebasa umlilo awubase ethulile. Amen. Makesho net lapha ngifuna nje ukuthi ngakuzwa uma umshaya uMaria silesinotho wamshaya uMaria waphela Maria waphela wathi nya. Wathi thina sikhuluma ngebandla lenkosi, sikhuluma sakhathini umzimba. uMaria basiyeke labo abazositshela ngoMaria basiyeke. Ngakuzwa makesho. Amen. All right. Okay. Uma uJesu ethi ufuna ukumphendula kungena umngani wakhe. Hallelujah. Kwathi wathi Jesu uyabona nje ngicabanga kube nje bebekade babafasa nje mhlawumbe intambo or yini bangazange bababethele ubezothi Jesu mana Jesu miyeke lo umngani wami lo waziwa ngimi lo miyeke ungamphenduli kuzawuphendulwa ngimi. Masiphendule sithi ke sase siphendula esinye sasithethisa sathi bazalwane ubaba wethu uAsha ubaba uShongwe uzothetha, but wena ndlula la ekutheni ukuthi ubaba uthethile, ndlula. Yizwa lo masuka uyamthethisa lo munye mayiqeda uthi nawe awumesabi uNkulunkulu. Kukhuluma igebengu bazalwane, sikhuluma izindaba zasekhaya zala endlini. Lo
uyandlula kuKristu uthi wena awumesabi yini mfowethu awumesabi uNkulunkulu na yini kanti wena ukhulume kanje awumesabi yini uNkulunkulu na wena bekunene wendani idlamini siyaqhubeka sithi ingani ukulokhu kulahlwa nawe na mine okay thine kambe ngokufaneleyo ngokuba samukela okulingene nesikwenzile kepha lo akenzanga lutho olubi uma bekhuluma kanje bazalwane irobothi lithi caution sekuyahanjwa manje sekuyahanjwa masishane wamyeka umngani wakhe wabese bheka manje kuKristu wayesethi Jesu ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho bazalwane abanjani abaya eparadise abantu abavumile abakholwa ngenhliziyo bavuma ngomlomo nabo abantu abazoya eparadise amen akuyina noma ubani kodwa nje lo wavuma ukuthi hemfo thina sinawe la sigangile thina sinawe so samkela thina umvuzo wethu bazalwane asindluleni ukuthi manje ubaba uyathetha asindlule kumele athethe but asindlule sibone ukuthi emva kokuthetha kuzwe yini okuhle asipha kona na inkosi inibusise amen